Perulian tu poining ko Senate kaisa kayo Fitringa tao lukayang way pa konen Pohnpei nan way akupur kasanti kasiluwat raanwat niya pang Papuri wano parang kaunor ya kitri sa klimaw Horaanwat huya raan karya sa klimawan huya akupur kasanti kasiluwat Jalan kawan katlang motail taban katiyan ang low o iban patawan paki wan paron net dan kakulian try tiyo low Kalanan kamu speaker Mail ketin law ay bang patawan kabakap saya kupuri bane main court samat kalbalap kit koros me parti sangir nan clockwork pateng sapel mar mentigeduk bakap ngamarar ne mention ran Okin kap-kapeng kiyang tuan sapel mar lempok o mat lapalat kapayo kalang apne melel argaten kri kuprai kiter pesan kagan konoti sapel maran kap kai ben rosan o pukoli kele kesambalkan me penir katen kuprai ten kiteran pakiyang sapel marway oto onsa Piniran katin kalangan kamakaleta mo yung naman kit nilang yala tungal sutarakan autiakin kita ta chapel mar ngayon sarawi kat kiyang kit kak pesan kagan papair nanu yala malaman ranwat kasaleta lengan wow apna melel chapel mar lempak o maklapan piniran katin kalangan o katupal kin kiti chapel mar tapagan ngayon sarawi ket kita sapul ma tolang sarawi kan pen kapil kit pene umot kolpet kalwe kit nan wi lamaman ranwat o piltan pokola civil menan sukset pateng momochon catholic wen kiti ki padre pretensio andreas me kasamoyer sapul maharluk Ngenen kamait hargaten kupareke kanene ton momoso ton way sepil kapengki kupurmao en papa meragaten amaraini ke kawit kis yang senator lekanet ke tame soso bayran pekat pilikiti Pen kagan patutong uya lama-lama ranwat pesan kagan tau-taulah nanatung alpuko kasantikan. Peniran kaden kalangan ang parti o sakarata naman. Iwilian kitiya uya sakarata san salwat ilang-ilang kabayanir o atong al-santor songkamo Jesus Christ. Amen. Dan kakak kedana sebenarnya dia kupur, bahan polisi chief clerk on roll call. Senator Abram, Right. Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Imay. Senator Sensei Edgar, Bye. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edwards, Mizumo. Senator Stevie J. Edwin, Senator Federico L. Irons, Imay. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. Latorre, Senator Daniel Leben, Imay. Senator Edgar W. Liganet, Imay. Senator Sandy Teswo Louis, Imay. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Marari Miguel, Senator Evelyn S. Movic, Senator Sheldon T. Neff, Yet ngay may. Senator Noble A. Perez,
Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitarai Simna, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan, chancel magtay sa bulman ko quorum magtay kakatlangan sa bulmatay uyakpur. Amora tayo ban katla. Record and chancel Senator Perez o Simon o Biden o excuse ang uyakpur rano. Puya tayo sa bulman ko quorum. Magproyo bangka kulian tayo tiyo sa bulmatay sa karutan. Kapung nalan sa karan Mexico kapung lap ang kupuro na nilap. Sa karan kay ni o wala pang narakso ko. Paula tangu bulan Soko, kawan ko sa bulimalikan ko, nanalang ko, nangganyay ko. Pautoro, lapalap kay di koros ng palian tiyak, Momocho government, national, state, or local government. Kawan ko sa bulimatayal kabina, Honorable Stevenson Joseph, Kariyang kabina, Honorable Francisco Yowanis, kawan ko siyang kupong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang kami siyang kupong koros. Masaksit itong alwaw, Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kan Koros. Maun kilangan siya marokan, aloysokan, sarisokan, so masakan, o langan-langan way kasampal kan Koros, non-chamber word. Men Pohnpei Koros, non-chamber word, non-kalal, maslikan kalal, o non-way kan maslikan Pohnpei. Rakat og tayo lebanon ang perundangot o iban po na siya floor leader pan kalway tayo na ito. Kailangan speaker mga itual sakaratan wow kung kupura po ang kakacayang atse sabal mo na paytay tiyer na nuwewa wasaksit itual wan kung kami wan kung Vice Speaker wan kung menal riyay kan pagkapayan na rupal Senator Kan Koros. Ibil jualan ko ang relkan koros me pacang chail nan kalari mensang ranwaj. Speaker pacang kamu ang ran mau kapeng paya mau Pohnpei yu melel me pacang chail nan men kapresekan. Speaker kamu kubura mo na iban pacola o yata kamagat tayan kak melel wow kaprese Israel punin li kasambal meranwat yang pacang sama cahaya luwe kubur or yang ket tepacunan chamber wiral buat mayai panca begita presidentin paluwat yai Pohnpei Women Council yai nawia president Emiliana Musashi Khan de Luke Pen Langso Vice President di Maria Kay Tonre, wal ko pura lang-langan sa Japacuan ba. Inarachong sa una, Nawia Secretary Miss Hetson, Oran diyakan na pacuang Wilmina Latores, Catalina Tonre, Miss Wildan, Jacqueline Sebedi, El Future Albert, Swanita Lawrence, Eliana Mushashik, Oy Bilman, tuwan sa malakap na yang bacang Irailo, yang bacang Mesang Ranwat, yung Mr. Kevin Mutong, Speaker, Honorable Members, Menpagitak Challenge, Katskiyang Railo, Kailangan floor leader, pag yung mulian tayo tiro po na siya di kasambal kay Yay, Ian Pohnpei Women Council. O Israel kan mayang patang tayo. Kailangan ng kupurkaros. O may other point of privilege, siyang Senator Tegan. Speaker, Speaker, ay tungal ran namin minsan o paglatungal wawang kapulis sa pulmong Mr. Speaker, Pwuhng Honorable Senator Koros. Iman, enggak sensalo pulpega katkuang panan pungal liya ka, aman liya ka,
Antalagay Center, Anmayo Senator Latora Tungal Paliental MA Kausap Winkiti Kausap Talap na bunda kaya kasambal ang napuko na yung liyamunin talap sa Mrs. Juanita Sultan Lawrence na pilnano pay anon lang imananggap sansal na rakato iman pagkitalang katkiyang ulo-ulo alangan kailangan ng Promo Vice Speaker may at point of privilege ang Senator Tegan na mawar ay maan po na sa floor leader. Kailangan Speaker ay chungal sa palbaan promo. Honorable members, ibilman tunayang wawot right yakan melilupin lang sa presidento yang amikan may pasyang child. Speaker nuwaw men bajuan kamagit malwot en kataraboy o sabulman kita channel in ran kawalu. Amen. Assalamualaikum kamagit mamia koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masani show pagi ay poitak tay bang katian an masanapen journal and ran kawalu mia masanapen Amen. Masote ban po na sa kamagit mamia telan tungtiyo sa buliman kita sa buliman journal koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masani show kamagit poitak tay tungtiyo sa buliman kita sa buliman journal and ran kawalu Kami floor leader. Imen kamagut jalan kak coro kete pan standing committee reports. Amen. Standing committee report. Jangan salah mau kamagut memie. Dalam coro tiang pan standing committee report meyai pan order of the day. Speaker bagi memie yer karyaman pan kamagut work day ketiak pan standing committee report. Speaker kami floor leader. Imen Itual wow sa bagmal bro, imen nuwaw pagitak jalan kak place standing committee reports. Nampai buku pa sa kuno leban yan rin sa glamaw. Amen. Jangan salah mau kamagito. Harus mautung kamagito masaniyay. Uwa masaniso. Pag kamagito apa ita, raiman pagitak malan place standing committee report nampai pa sa kuno. Leban yan rin sa glamaw pan sa blimatay. May kakulungan tuman Mr. Speaker. Kami. Kalangan Speaker. Nuwaw ibilaw sa garag purakanot pagik challenge suspend order of record may patulan kalendar o child pagkata masani yung burki standing on the report sa pagkupay sa kuno leban yan rin sa glamaw. Amen. Chancel kamagit mamie dalam suspension material order and standing committee report o kadiyan nan masinaben standing committee report number abgupay sa kuno lebanari sa klimao koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masaniso pagiyay po itarak taybang kadiyan nan masinaben standing committee report miya masinaben Vice Speaker Kami report number FG by Sakwano line read Sakmao Mapet Legislature Bill number FG read Sakpayu line read Sakpayu LB1 Sang Somigum Team Finance Magating ko pro talaga kan masa niya bang pono sa floor leader. Kalangan Speaker nuwaw men pacawan kamagut jalan kak kuya burki standing committee report number abgupay sa kuno leban yan rin sa glamaw. Amen. Dan salah mau kamagit mamie koros mautung kamagito masa niya Pwuhng masaniso po ita karata taybang kadiyan nan masa na report. Speaker, point of information. Na kami Senator Seminar. Kailangan Speaker, mo na iban patuloy tungkol sa karatan wow kapatapatan padreng sa bulungi mo kung triyang kiyar may siya manranwad on kung komi Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members, Karusian, padreng rin kan may padreng trial may siya manranwad kasilelia. I draw one point of information that iminality sa clarification magdagag tulang masin pun report. Sa itawan iraktian report masansal nan order of business in ranwad. Iminality sa kawit. Ngunit sa bantu lang nan masin report. Speaker, ito na sa floor. Kalangan i kapungki
ira besan sang kambagai seminar aku sansal me sama jail ketian meseng rangut mausin me jail pag-pagi yari nituan jail sabul mangitar mausin or jail bana palimas 146 ay me paso mo jail ap tulang mausin jekan me ban kalway jail mo me pacola ay iwasak jail kecil-kecil bay Mr. Speaker kalangan speaker. Kalangan teacher kawit sang floor kalangan. Telman apali report tekan morin abkupai sa kuno le banyari sa klima. Kalangan. Kamera le peka salwo apolar kalau tak teka ke katla mo ipan pone sa chairman and committee moni le ban report abkupai sa kuno le banyari sa klima. Kalangan may Mr. Speaker, muna iban padang kupurakan na inkak. Meron padang sa umimasan ng kosong sa karataan, kaping kayo panawa may patuloy nilang. Itong alwala pang kupurakan may Speaker, wanti meron itong alfive Speaker, wanti floor leader, itong alwaw ang riyan ang presenter kan chorus, ipilmen padang kupurakan masan saler kasamo wanti kadto patutuan ni Rael kan me maluwat tuan na sayer melel Rael kan me apa-apa li kaliyu Pohnpei Women Council o Mr. Mutong mayang patyang jainan color. My Mr. Speaker, muni ban patoyang nan kapese ban report wat kum kupura puin kak tiang kemas itungal kapung ang kawitin floor leader niya kawitar tiyan suspend order tiyan kak apali along report word o apali mon report kan me tetangan me patunan kalantar ikapung ki rawat puegi ya kasi laban wa magtagin sa bulman ki melel sa bulman ki benenan sa tetangan magtagin so by ranwat report word pit Rael Pohnpei Women Council Riman kabar-kabar ke me I wow me kin kawit sa me jai tata ka chail pagata apali report word pe Israel kan me patyang jan me sang ranwat apal Israel ang kakchiang. My Mr. Speaker, standing kami the report o pagkapasa kuno laban yari sa payo uya pay deben Kamutang ko siya na tupkari sa payo, laban dari sa payo walti 1. Sainsal makariya on report and kamutang ko siya na duwa termiya. Tatakwad recommitted on committee, o committee na pali. Tapos yung recommitment may uya-uya, man pil tungalan diyan siya umauya, tungal kaping ang Senator Redwan, Senator Chawap, o Senator Mofik. Pwede kupurarayan may sainsal, yang committee pilih wapali tatawag. Mengkamelele me niya siya may bahan padawan out of report apa anichar pun kakawit kuracay lap melel Israel kan may padawan tar menanan yang tatawag pukat pwede pit jajan way pakon ang kinapal na kanina yung ninay. My Mr. Speaker, committee sa Bali nan karong-rong pwede kasantin malwat dan kak apali ira kasampal siluma miyasang melel Honorable Senator Chawap, Honorable Senator Redwan o Honorable Senator Mofik ari essential kawitin Senator Chawap yatuan jalanan niyo kamanamantanan iyan monin mo po napali ananin Pohnpei Women Council long and sa Women Pohnpei State tatawagan kawawi alitewat nan pariya kito yesak payo dari elay rew sansal nan kayong report na committee padawan longang nan mumudlap dari sansal mo so dalalang Pohnpei Women Council o wasa mo ni wapat pataya nintuan makan miya mo ni masa tatawag lang na neutian mo ni
Maksudnya kawin dan kosenet meruas ammonia ban we memo law at dogla ammonia ban laps ammonia what a laps no we sudah dogla ammonia pon pat dan kupulak ibilmen tungalan ki yang semua wo tungal kapeng entu tua trang senator tuan nintuan tungal kawin din tatago dan beliang aki o bonus Israel puinin liakan en sapuafik tapi men kambing liang senator itu mempunyai patungan long aten Israel liakan tapi nakapkan apa li kami nemenin puinin liu mabilu ya tatau kasambal pon taga ngajik ni araikan katungala serin school ya tatau kan kamagal o sangan tatau kan ya kamau ben kertaan wen sapuafik kami leleme Rail Pacengar Karongorong o nintuan kawit din senador senador Sabuafik Honorable Edwin essential me we penawad miya ang ira me paratasang senador Mofik ele mebit irai punin dia kan sudah me patungan long apura kasambal me kawit we kia de mang kamagit dia den we pokon an kin tete kakin puin yu so lebih pam patungan monin we pokon induan malwat bangkan kamanata aran we puin tete yu kayu to puin register yu and beru ya puin yu me an ke koyak o kakapali cete pukat lintuan kosantin kosanet nan karongorong memie sainsal meterak-teren tamatay kampan rosan mau patiyang karongorong wo uchung kamudang kosanet ong kawitin kakenapali moni Israel kan me patiyang karongorong peki and kak sainsal nan report and Pohnpei Women Council aray tungal kapeng bagi rawat ya parata o and kakuya kate kasambal mare nanti yang o kawit irawat asan nan report aray tungal kapese makayu irawya puin yu me kokota o register nintuan aray charter organization Kariau, uya know you o kasanti na naray tungal charter marapan uya tatakan and non way epulben Israel mapudapulkan o tataktekan marapuha kinintuan aray tungal charter ni John Mate marapan volunteer kabil kawit ke kami me sang pinwa dia kokota ele ranwat po nang sambar riesek tagan patungan sawas melel sawasin moni sang wasa toto tagan patungan grant to donation sang national government embassy kan and way kan me pada Pohnpei UN organization kan me pil pada Pohnpei Queen Choror kan NGO law kan makanya sawas kemone merasa Micronesia Conservation Trust Rebel kan patungan sawas o donation sang bank kan melel bankin FSM Development Bank bankin Pwuhng pada yang private sector business kan bilkan yang sawas general cete mereka apa lagi arai tatakan Pohnpei Women Council kabil Pohnpei. Orang bil patungan me puenkak uya aray tungal jajan kaparabor ang malwat o pe kasal demiye ang mamalwat pang kapura kenarail jada kasampalwat ante me Pohnpei Women Council ni aray lapali moni kan sang palikan mesan salian ng report sudah bagaw mepaliu katik aray totong ki sawas ni sapung pil padang mo
essential measure bagi member men and Pohnpei Women Council katibatip ko Pwuhng bagi arail kasabungan lamoni lalu ranwat winwat we are win you me tungalan ko kapor-porin palikan koros makin sa Israel hari irawat kami tikasampal ki bagi John Way and kapor-por ki tadaw magtaybang kadyang lala magtaybang kadyang lalo kamanata one morning essential Puinte tawad tatawag kasampal marapali ki Pohnpei ikamelala me tama essential na report dichar pagdalang kadlaw mo tayo apali kamutang ko sa nagmaniya pwede ira kasampal pukat may Mr. Speaker asa mo kamiti niwawa karakarak kawait malwat kailan kaksabul man kita report wad niya utong atar kamutang ko sa net o pag-reisag payo laban niya reisag payo wal Pwuhng kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman, pwede ka basic te kawawapan report. Miyata masin ba? Kamu isa na daratuin? Kalangan Speaker ay tunggal wawlap. Ilalawang kan kami vice floor. Honorable member kan amelel winili kasampaliyo mayang patrem trail minising ranit. Ay ran mawang kumail. O ran mawang mendumpi kan koros. Usakan koros na roket tepatuyo. Well, Mr. Speaker, yang patrem korong-korongan committee was essential melian sabwa fikroyaman yang patrem amen liyo ime uya vice president in o essential nan report repatuan lian sabwa fikap dan club sabwa fik women club eri moina kaidi makasampalan met ibatawan kapung ki yang patrang bagi moin soto wasakis nan irame isongan kasaleta ran tuyo me songsongan kasaleta pi kasal ong tatok ma me puinin li bukat kenu yang nane ueu kausan kan ikamelen me puinin li nan grassroots activity kan rain and active o Rabil kenyang kolokol ona bek mau enan kauson kan I patron men kapung kiang rail totok mau merail uya yang kaidik nan community o pap ong sopel merail seri kan ong keker to mau dan serin nan statewide Mr. Speaker tama muin I patron taran tayo o pergi ansub me korong-korongan ranin li kan uyawi typically moni wat kan assign lang kan option social affairs po irailan ka kapali yang po ini are moin tami patawano o ma muran kason suatila nang puran amanaman li ka try sakar mis kaiti intention ay sakara tau tami I ngongila and kakansanjal au taban ranin liyo may isong songan kawit mau magam paratarano yang mone bangak libugat pang lian sabwa pangka kaniyang alit tari essential me we have been running li ong balian media bil uyayar eu component kasambal mayang patrang running li waliya gatran ka yang access kami I kasambal ki omain irawat ibamoin nantiang ewang social affairs for and make sure me autaban meeting kan me Israel kan uya Israel ga kalele kilang Israel puinin li sabwa kita wasakan puinin li kan me sirgak yang patrang menyang autaut kita kawit kasambal kan me pan toke ranin li essential me nan par koros ranin li team te antemin rano kan bukutak are kai ti songon kawai teu kan uyawin nan par koros ti songon mo yaut nan par kan magan watto kawai din ranin li kan bukutak wan kan ka kasaleta ta highlight songon ira kasampal kan magan parparta
peyan irakan me puinin li the lian sampa kan tungalan ki na ne wo wan so kan are Mr. Speaker ikaping ki main tama yau Pohnpei Women Council kenap ya pali yang puinin li main ikamelele me songan o isitu ban ikasal ke me iretota me kasambal raso so saya ke puinin li nan Pahrek main tami patawan tau atok toka International Women's Day bagi iyan so me puinin li liakan kan ko bano alkawi are Mr. Speaker ikaping ke main nan kororong main o nan report kasaleta pukokan me puinin li wat kenap apali yang melel kai dito puinin li apalian Pohnpei o personally menguya ke ikaping main tama imenal kawit sang chairman answat esansal me nan bukdagalan til answat teta magdray bana pali yang ranin li magdray luya gdray kotore changer ranin li nan pilwat ro ime paton Pohnpei Women Council isito uang uyapeu abu imen paton ale dito kawit manante tawat bana pali we ban to togin puinin li ta ban moni wat me bana pali ranin li mo imen ale dito kawit salamat Naman Senator Edwin Mia magak kawit kay na mo masaya kawit German Corn Magdailan nan pila tayo nakabali mo ay masansal ng report met 40,000 masansal grant you kan patolan ni yung subsidy o nan kayo yung report masansal 10,000 you ban ya dedicated ang Pohnpei International Women's Day aluwa ba na pali tato kasambalkan apa pali nan warai tian tato ba ay me sansan nan kay yung report met pitete ira makoproport ang committee amak tayo sabali nan pilay kamelele mi floor amendment kay me pan morkit puen apali nan fil koproport me niya sang honorable senator kay vice speaker o merti kalangan German Corn Senator Edwin Komkupura nan pila ban chancel ubromuyan o memberkan magak kawit yaitu masih ben report kamu Senator Simina kalangan speaker bangkai sabal ay tungal secretary wow iban batriang ay tungal German bagi report chancel mau kawitan ni chancel ng report sa German iban batriang German uya kamagut dalam close masan penderugit Amen. Chancel mo kamagut sang Senator Simina masular masih nabai ban pono so kamagut yung chancel dan rutung itu masih ben report kalau semua utung kamagut masih ni o masih ni so kamagut peta dan rutung itu masih ben report kalau semua utung standing committee report number occupy sa kuno lebih dari sa limau masih ni Pwuhng masih ni so kamagut peta roktai supplement kita standing committee report occupy sa kuno lebih dari sa limau sang supplementary committee and finance kamu baik Membaga macam kamu itu maksimal service. Chancel mau pagpagok dahil komal lebih nasuk teban komal lebih nasuk dahil komal
Dahil sa paler, o nasa bulmatay Uyakupur, o sansal magtay sa bulmat mo na tayo kumbal, tayo sa bulman gitar, standing kami the report, number Pohnpei sa Pwuhng, labaniyari sa Klimao. Ito one way pa na magtay sa bulman gitar kumbal, tayo pa sa paltiyang Pohnpei, o ibang rule tayo lang sa paltiyang Pohnpei. Tayo Kadkadaur pun sa Pohnpei, o iman patuan wadan place, kamutan ko sa natin upgrade payo, labaniyari sa payo, pansa pumatay pil calendar. Sansal magtay adopter report, karata pilwot pan automatically place pan pil calendar, o pan po na sa chief clerk. Legislature Bill number upgrade sa payo, line sa payo, Legislature Draft 1. A bill for an act further amending sale number 11L-26-24. The Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes, only Karyaokin sa Kalawatawat. Mr. Chairman and Moni, Senator Carr. Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Ito nga luwa wan pil tutuwa siya. Bangko pura niray kan, may patyang child man sa nalangod. Ngayon, Mr. Speaker, ni wow, karakarak, pada sa mga kamadyan Moni o kamagit malawot siya langkak. Uyakupur ko yung karya o kim saklan watawat kamatang ko sa natop karya sa payo laban na karya sa payo walti-wan. Karya man, saan salam mo kamagit mamiya, harus maudrong kamagit o masaniyay, o masaniso, pag yay, paitak tabang katiyang nan masanaba. Kamu Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, niyaralap ang maway itong alwaw sa bahal, bangko pura mo yung bangko pura kan paros. Niyaralap kamatang ko sa natuwad, pagbago malwad yan ka kamanata wan Moni yu mapatpado no wan dalapanan wan ka patulang nintuan grant o subsidy Pohnpei Women Council tatangkan mabana pali ito uyabol pan monwad paniyangagi Pohnpei International Women's Day o tatawag sikan paliwat kan pagi irain may Pohnpei kan nan barakan kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl. Jadi KAPWARESOU kamutan ko sunod. Niyata macam ito. Speaker, Kamu Vice Speaker. kalangan Speaker ni wow, iba dawan sa karagami floor, honorable senators karos, uman padawan paki, di kamagit, memuduwa dan kak, lumata, nasa ni floor amendment member ito, wali sa kusula benyari sa Klimao, o sa pulungan kita. Kaya man. Masan salam mo kamagit mamiya, harus maudrong kamagit o masaniyay, o masaniso, kamagit paita, miya masanaba. Speaker, Kamu Vice Speaker. kalangan Speaker, nan kamutan wag takla to floor amendment na to kalangan pol, ebugriyo sa payo, lapinyariyo sa payo, legislature wag takla o, sungusungan wag katala, Kaliyo, lain sa Klimao, and kaksansal, may rabukat, mamunuwat pan, tokalang Pohnpei Women Council, ni uyapan government subsidy o niya sawas. Ni Teche, lain sa Pwuhng, wasam patuan Governor of Pohnpei upon consultation with the chairman, wasap ka dan patulisan nan below Evaluan Grade aban Evaluan Grade officers and Pohnpei Women Advisory Council naban abali uyaban report sangkan essential meraban report ke minduan makosun itu kasani itu wasakan koros makaboner patuya and patosan o nan pali lain usap tuwa pilsangota kaptesang governor o Evaluan Grade officers of the Pohnpei Women Council. Ayayi morin wag taklawat when taktarak yang kawit instanting kam report kan o padatan munuwat may padatan subsidy o padalang ray baron tatangki ninduan ninang makawayo banakan niya ang padatan munuwat kalangan ng Speaker. Dahil kumalma mintiyo. Dahil kumalma.
Uya Kapur. Oiban po na siya, floor leader. Kailangan speaker ritual sagar misi ko sagar wow sapal kung kupura. Siyang ni koi tunaiso wewe benar mengcari sabelman kena naisun kumal ay man pagdag cairan kumal sang nan wiramalam beliau sabali o sakset lagap logisak. San salamaw kamugit mo san saler caiban cairan ran mulai di sang uya Kapur ran mo to sabali penen lakap logisak. Karos mautum kamagito masaniyay uwa masanicho kamagit paita rok cairan mulai der kalangan ng senator kan karos o iban ko nga malam bisa baal to lakap cairan ka kamsak to.